Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga altaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Lalalan lan sagudain nga rot ti surat ti pakasalitaan ni Mildred nga napoluan agbababawiak. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tatim magasak iti doktor iti tarumwara kon ti pagtrabahuak. Maladawak nga gawid manong agsidsiddo karak. Dahil talayang no imununang nga nagawid manong nemi ni Anton nga asawak nga mitisyak. Amangan no kabilin nakmanin. Nakunak tinakam ko manong nemi. Jakman amo tanaragsak kami kini Anton idiagnubyo kampay laeng. Ngimit di nag-asawa kamin manong, ket inyawid na ko niti lugar da. Nagrangkas matin, nagbababayo ak nuwapi nga nakiasawa keng kuana. Uwan manong rimor matin, di po doa kinatao na. Di kinatao na, anyat kinatao na. Bartikero, sugador, ken babaero. Idi damo manong nemi ket nagan-anusak, ngimit agangay, isumat ten tinagbalin nga na imun. Idin to ta isutad da aramid na. Ipapaaramid na at aramid na manong. Kahit may turod nakmet na nakabilin. Nakaw. Jack, idin makaanos manong. Naibusanan, may ibusan ti panagibtor ko. Manggapon nga goraek ti asawak. Uwen, mangrugin nga agbabawi ak no apay nga nakiasawak keng kuana. Kas na ko nakitay, iti may nga malem na ladawak nga nagawid manipo di trabaho tadi mag-asak ngamin iti klinika ti amang mo ka doktor. Ket idilukat ko tiri daw nakigtutak. Anton? Ada ka magkaya man? Manong nemi, indrekep ko nga tiri daw saksimrek nakigtutak. Api kas na ti panang kinam kanya, Anton, kasla da basol ko keng ka. Sana nga kasta! Anak ko, Anton. Naginibo ko, dinakpungo, dinakasta, masaksak kita, anak. Nanadaw ka? Gapot na nakisinarak ko iti lalakim. Uwan, sanga punto na ita, Anton. Sanga punto na ita, awan ti lalaki. Si katag na data nga na babae na ulbat. Ada yan. Awo, po. Alay ko, Anton. Hindi mo ko maibusan, tinabat-bati pagpanagan na anus ko. Ibatam na gini mo ko. Papatayin ka. Papatayin ka. Ang lalaki ka. Naladawa ka na gawin. Kapot na napanag iti yan ti doktor. Doktor din napanag. Kapot na. Doktor? Doktor gayam ti lalaki ma? Nay ko, Anton. Di mo ko maitulog kag bali nga tumuklo sa dilagit. Tigurak kay ka. Siyak pa iti kagurak? Si ka pwede makagura, manglilipot ka. Boom! Boom! Dinahanog na tibuksit ko manong nemi anay ko. Sana pa'y kinugtaran ti tiyan ko manong nemi. Inamadlaw ko, agbalawag, nagdagsayasay nga. Dara, iti salag ko. Dara, let's go. Doon! Nagkapunag yung doktor, itay. Nagpasik abang kat positive ka masikuga.
Kalmasan na kinuktarap. Di anak ko. Saan ka mamaling nga mapukaw ko, di anak ko? Saan ka mamaling? Buwan manong nemi kabuti pa ng danok ken pa ng kuktar ni Anton iti buksit ko manong nemi nagpadara. Saan ko amin nga naibaga ken kuhana nga nagkapuwa ki Doktor kaputa. Napanak nagpa-check up masikugak, check matin na ibaga masikugak at akasya matin di pampamayan na kaniya. Ni man la Anton manon nemi tinangayap ti ambulansya ngawin ang hala kaniyak kay dintaray ta ki di ospital mano. Idadakon ti ospital ket satuyan manon nemi nga ni tatang ti adda nga mangbambante kaniyak. Nukasta. Talagang awanin ti anak ko. Ni medlayang Anton tinangayap ti ambulansya balasan ko. Kaya tinangkuyog keng ka, aging ka dito yung ospital. Maramdama kita, agsublinton ti asawa. Saan ko nakasapulan ti anak yo, tatang? Mildred, balasan ko. Masapul mapakaamuak danahanan ko. At na nitidalan, ni abalayan, nagturong dito. Kumuyog ak doon kininanang agsubli sa di lugar mi, tatang. Balasan ko. Siya konti mo na nga dumawat. E di pa makawan kapag kaya naramit ti anak ko. Jak to Paulus mapakawan ti anak yo, tatang. Jak to Paulus mapakawan ni Anton. Binagbagak ba na yun? Amumod deta. Nga ano at nagundahoy nga makasarita. Kinawat sa baling nga aramin. No di mamagbaga. Keng kwat. Isa rin lang ti ado nga madi nga bisyo na. Kaya saan nakadangdangran. Nga minya tinataramid na. Sinardingan nakadingan dinangdangran. Tatang. Alalabaring no, agbalbali ito nanak. Naibusan ti pa nagan-anos ko, tatang. Na kayo na nagbaling kakangrunan nga saksi ka nagiti na aramid kanyak ni Anton nga anak yo. Iso nga didag nga tamat mamabalaw no saan ko nakayat ti anak yo. Ay, gati kahit mo sa mga Mildred, balasan ko. Saan ko mapakawan pa iti anak yo? Tumok no sa dilangit ti gorak ang kuwana. Saan ko naiayaten? Nagdagkam kumapay ati sa bali agundaway, anak. Saan? Saan nga sinsin ang tinaramid na, tatang? Iti na ito ginarabid nga. Iti na ito ginarabid na iti anak ko, ma. Ti panakaregrig ti anak ko kapukyan kuwana. Kat saan ko mapakawan? Hawanin ti ayat amariknak kang kuwana. Talawa kon ti anak yo. Dimteng meten ni nanang manong nemi. Uwan. Kat siyempre nakita na tilangak. Ken maay unay. Tinakakaasi. Nga ti panang ibagak ang bababawiak kinakiasawa kini Anton. Awanin tinaskan pa yung isang anak nanang. Hintayon. Sa mukha din nga orayan pa iti asawa, manak. Sana nga naskan pa nanang. Ti amukit na siya ti kasasaad mo. Iti din na ti asawa. Nabagay ba nagsagsaga pa ka? Nakasaysayat mo ni Anton, dumaya nakapaspasyaran. Nakasigasing patmat ko na. Inyawid na kung dito lugar na nang rimuwarin gusto nga kinatahon na. Kinapin niya di mo pinanawan nga, dagos. Barbarin ko nak, nagbalbaliw, barbarin ko nak, maanusak, kasi dyan, ninaramid na. Ay, kaya talagang nga, tiambok ang kinawang problema yo. Tadi mo at imakpakambo ka na kami, nga naranggas gayam ti asawam. Nagsimpat di sangkay pa nga nag-asawa ko nakman. Sige nang. Tulungan ta ko nga mangbagkat karikiti karkarit ko. Kada kururay ti taksi kapag luganan tayo. Alalala, sige nga nak. Sige, hindi ka rodan. Panawa ko dito nga balay. Dito nga impyerno.
Kaya di kanuman. Tiyak to nagsublipay. Nagawid ak nga ro diti sidong dagi naganak kanyak diti lugar mi Manong Nemi. Pinanawa kon ti asawa. Kapota para kanyak awanan ti asawa. Kalpasan nga natay ti kumano. Hindi ba kadakis, dito ay kumilatan unag ti balay. Sa anak ba na rumrumbuan? Ay, Mildred anak. At pupupo ka kanilatan dito silat mo. Dito ay balay. Nanang, abangan no makaalak at sakit mo, iti kastoy nga raramidem. Sigaw mo lahat nagkunang nga impyerno at nagkapuam. Ngayon bagbalin mo samat nga impyerno man ang tibiyag mo. Al-alyaan na tinapalabas na. Ana? Taadagad di agad alya nga napalabas. Kaslam, agsubli-subli di kiti adong rangkas, ngayon aramit kanyak, ti awan, kararuan ng Anton. Anak, isong harod nga pinanawa mon, tapno, mga baruanan ka. Nimisumat ti pampanunutam. Nangar taramidik na nang. Katrumuar ka, makipulabol ka kadagiti karoba, dagiti kayeb mo, umay nagtulungan iti tiyandaan. Di ka di mailiw ti dati nga trabaho, taglako iti saba. Nga dyan tinagam-amon nyo hindi kini Anton, naglako ka ti saba, nagimatang matisuna. Sige na nang. Tapno, alalisto ka makalipat. Masapol nga magbalinak nga bis ti bagik. Wana, tulungan kayo ti negosyo, iti tiyandaan. Manong Nemi, kasla nagsubli ak iti kinabalasang ko. Kaya iti kandak ti tiyandaan, itinaldaw, ngaglako ti saba. Umatang ka maman, saba. Ipukpuk ko. Negosyo mi kadananang manong ti sabaglako. Imakarak manen, imarak. Imarak manen di kita lalaki, at iti amuda ket balasa nga. Ngem kasla at adda, nga manayunan ti gurak kini Anton. Tano sa anak ko nga nakiasawa keng kuana, adda kumawayak nga agpili kada kuana di kita agar-aram kanya. No saan ko mga naranggas na diyang Anton, naragsakak ko ma. Kat sa nga napupuutan, di pa naglabas, di pa nawen, Manong Nemi, sumagmanugaya man atawen, di napalabas, sipud pinanawak ni Anton. Kaya iti may isang aldaw, iti tiyandaan, ay, tayo suplim na to, misis, dati suplim ti kwarta mo. Akin, thank you, come again. Hoy, inaldaw nga agalisto ka. Inaldaw nga alisto ka nga makalako, aming dread. Ni Joby mano, tika-abay ko ti pwesto. Sabamot lahig tilako na. Ado ngamin, tagkasapulan ti saba, Joby. Ori siya, alisto ka mat nga makalako ka, ilakom nga saba. Kanawi mat nga umaylata, agi-deliver ni Bong nga asawam, no, muna nga maibusang ka. Wanya, nakarecover kan? Nakamove on kan? Nabayagan, Joby. Kumusta nga tama itan ni Anton asawam? Nabayagan nga awan ti bibi, ang kokeng kuhaan ni Joby. Kaya kon malagip, no awan ti mangipalagip. Si bibiyag pa nga ni Anton. Si bibiyag, ading, saba. Sige, pili ka lang, ading. Napipindas ti sabami. Yan, nagkapudya kagayan dito. Sa bagay si Mildred. Pero ang pinaka-amonda kumaitan na no, natayin ni Anton. At damot gumatang tapos na Juminigan. Makimarit sa kamangaminan. Ada gumatang tapos to. Ingas ang wanaan. Makadisturbo ka. Pasensya kan, Mildred. Agsaritan tumanin naman damdama, ha? Ay, manong akilitalan nyo. Isureta. Ay, apo. Mayat natadak dito siyandaan. Adot ka chismis ko. Adot mangisturbo ito ba nagbaybaysak. Adot kita gatang. Kumusta nga ba't nga agpaisunda diyang Anton? Anton? Speaking of the devil, iso ka din dyan Anton? Siya tikit-kitain na. Agturungan nito.
Juby, ang David papanak. Pakikit-kitam di pwesto ka, please. When manong nemi intarayak ni Anton. Idagsubli ako ni pwesto awanin ni Suna. Uy, namdam. Apay. Awan, at lang amin intarayak. Hindi di ito'y. Sige, siya akong timakamot to'y. Karabian na manong nemi nistoryak kininanang tinapasama. Ngamangan met no saan nga iso. Iso na nang. Ore no adan talong nga tawon nga jak nakit-kita rin nga demonyo. Ken ore mo pa'y ad-adda nga kimutong pa'y. Malasig gulat ta. Kahit mo sawan, kimutong. Nakakutkutungan nang. Ay, narapisan. Narapisan ti bagina. Madlaw nga inarak. Inarak ti bagina. Sana nakas idi nga nabagi. Nga nadagsin ditong pa kada danog na. Dagtugtugtug na nang. Amang anmat yung sadatan ni Anton. Oh, nanang. Hihi. Ibagayo nga awanak. Nga agpupukak ti silad ko. Pulos kang jacket na makasalita yata nga Anton. Nga misungata. Ay, babitay, kumaya ka. Manong nemi na palakit silad ko pupukak. Madamdama pa ay manong nemi at agtugtugtug ti silad ko. Mildred! Apay nang. Ni Anton ngagpaiso, pinastrik ko. Nanang, saan nga mabaling nga bagak nga awang ka? Rumor ka, niti silad mo, tasangom ti asawam. Saan ka nga pumano ni Anton naging di kayo makapagsalita? Mildred! Saan ka kuman ngagpakatubong pa, naging tuturo ka sa rumor ka, tapno malpasan di amin. Mildred! Rimuarak nga ro dito silad ko manong nemi kat na pangko sinango tinakutong nga asawa. O matguwapo nan. Manong nemi. Kita mo no kinsa sangit, munupudno nga sangit. Agpagpakawan ni Suna. Pakawanin na kuman Mildred. Manasi. Agparintumang ka. Uno agparintumang nga kinisangwanan tapno adadang mamati ka. Tiloko, tanagparinto manyak peso. Ora anyat aramidem. Di mo may babawi pa, di kitinalpasa nga napasamak, Anton. Ngami ka na kumapit kong taway ko mang sulnit ka na kitado nga nagkurangak keng ka. Kada kiti maud-udi nga gundaway tibiyag ko. Manong nemi, kaslaon anyaman na kanyak, dadi imbaga na. Kada kiti maud-udin agundaway tibiyag ko. Saan nga sinsin ang tinaramid mo, Anton? Numano nga tahon nga nagipturak, gabot kinaranggas mo. Inibos mo ti amin nga panagan-anos ko. Inibos mo ti ayat ko keng ka. Nangrur na idi pinatay mo ti anak ko. Magawanin pang-aasim. Dakil kumaitan ti anak ko na sa mga pinatay. Kriminal ka. Pumanaw kan. Dinak ka di pulos mapakawan, Mildred. No pamakawan, okay lang. Si pakawan akong keng ka. Ngayon pulos nga sa ang kanton maawat pa'y. Di kan maipatag pa iti uray ka anuman. So nga pumanaw kan. Kat sa ang kanton nagsusubli pa'y. Pinapanaw ko ti asawak manong namingem talaga nga diyakon maawat. Pinakawan ko anak ko ma. Pinakawan ko ti asawak kem talaga nga diyakon maawat ken maipatagpay itikas ken kuana uray no agpaysuman nga agbalbaliwen. Ngem ti diyak ammo ket day digaya man manong. Diyos ko, day digaya man manong nemi ti naudi apan nakangig ko ti timek na. Taday digayam langan idi nga nakaraprapis ket adagaya men nakana nga sakit na nga naala na kano iti panagbarbartek na. Manong nemi adak idi iti tiyandaan
ngaglaklako iti saba. Ay, nakisang itataggatang iti saba, Juby. Huwag nga rod, Mildred. Ngamayat mo ta, tapno ang dagon daw tayo nga giinistorya. Di ba? Anat latest? Mildred, anat latest? Anak po tabaw rito siya. Unang yung Mildred. Among kadi ni Delia, dita second floor. Ala. Kasi lang tiyandaan tilawag dati Kituwa na dati ti basement. Apay ni agchismis ka man si ka Juby. O happy Mildred. Adaman ni Anton? Ni tatang ni Anton, Juby. Ay, ni tatang ni Anton? Isuman timay. Happy nga na. Ayan na. Di dyan lang kayong umasasidig. Nga nakabarabad iti puraw. Kaya't mo sawan? Nagminatay da? Asin no tinatay? Gusto manong. Gusto. Tinagparik na ka. Tatang. Awanin ni Anton, Mildred. Natayan ni Anton. May kaduangal daw itan. Ngimapay nga italang nga umayoy pangaamo natang. At damit iti imbaon ming imay nang ipakaamo kay kaidi. Idi si dadalit pailaeng ni Anton, balasan ko. Awan ti imay tatang, awan. Ti amok kita na idanon ken ka. Ken kapatasan da ka idi nga mauray nga dumteng. Ti amumi ti akit talaga nga kaguram lata ti asawam. Idi imay, pinakawan ko ni Anton tatang. Iso na lang tadya ko ni inawat, awanin ti mariknak, hindi nga pamatik ko na, ngamita. Itangin. Anton. Dahito yung tinituding nga pagpatinggan ti biyak na anak. At dati mahod nga sakit na, gapoy ti arak ken sigarilyo. Nung nasapsapal ako mga namuak, siguro nakapagserbiyak ken kuana. Nung nasapsapal ako Napahanak nga rod siyempre, sino ko ti asawang saan na mapankitain ti maudi agun daway ti asawa na naranggas man ngagpaiso idi. At siyempre manong nagdungawa, naman pa siya kamo nagdungaw. Ket kunaki di matamdag akun, iti kaandanan iti lungon manong naimi. Kunak ngagsangsangit. Anton, rumbeng ka di nga sangitan ka. Kunak keng kay di nga awanan, tibibiyang ko keng ka. Nga ore no anyat mapaspasamak ken ka, agad awanan ti agsak. Awan to tinasakit nga marignak, ngam apeng ita. Apeng ita, kadagtuyak nga, tuyak nga sangitan ka. Kanapeng ibagbagak kita, ano mawalin. Kat mapasublik lang kuma. Di kiti nalpasing nga naitanem nga panawan. No kumatamaikan ka pala iti kundaway nga agbiag. Anak at kumanga nagsiyat, Anton. Mapay ngamin nga nalipatam, di kiti karim kanyak, Anton. Idi al-alo ko yung pailaing tiriknak na gado nga karim kanyak, nga di naktubaybayan, nga di naktusangita, uno pagsangiten, nga ragsak to akang kanayon tipay mo kanyak, ngam anya tinaramid mo. Naranggas ka unay ngamin kanyak, Anton. Inibos mo ti kan napahot nga managan anos ken panagiptur ko. Pinukaw mo nga namin pinsan, de dinapudno ayat ngayon paay ko ken ka. Ket ita, tagsubli ka manin iti dati. Ket ita, tagsubli manin iti dati nga riknak ken ka. May sagamatan nga nalamiis ka bangkay. Anton, di kanto pulos malipatan, tanagbalin kamit nga napatig kaniyak. Inayat ka numapay, pinadas ka aginura. Imitakit nagbaling kamanen nga napatig kaniyak, ngay manyapit sa Salpina. Anton,
Numukla ko ma. Mapasublik la ko ma, di kiti nasayang nga panahon. Mapasublik la ko ma. Uwain manong, mapasublik la ko ma. Mapasublit la ko ma, tinalpaso nga napasama. No ko ma, tanasapat ti panagbalbaliw na. Saan ko mga naddaan ti sakit? Si bibiyag kumapalaitan ni Anton. Dito man na ekwadro nga ladawan ni Anton. Timat-mat-matam, ha? Ay, po, ya. Na ekwadro nga ladawan nyo kalay di Anton, isumandatat kita ebon. Una nang. Ada kakaiso na nga nasarakak, iti daan nga wallet ko. Nga ladawan mi kini Anton. Idagay na it kami parlaing. Iso na pang ko impadakel. Ken na impadakel ko ken impakwadro. Taday takadilaengan tinabati nga pakalaglagipam kani di asawam. Imbagpayat adda ladawan. Ay, po ya. Imbag nadapay ito na. Tayo dirunugyak aginura ni Anton. Imberling ko kada pinuurak amin nga mabaling nga pagilasina ko no pakalaglagi paking kuana. Kasta tinalaos aguram iti asawam. Gabutosan nga sinsinan iti naramid na nanang. Itang arog tanatayan. Deta laengan ti pakalaglagi pam. Nagmayat ko ano saan nga narigrig na di anak mi. Ngimjak to pulos malipatan nagiti nararagsak ka ni Tumi nanak. Dede kinalailo, ken kinadungo na, idi sampay nga nagbaling nga narangkas. Alawan na lang kita, nangarod. Nangarod itad ti plano, mitibiyag mo. Mangure ka kani, iti sa baling Anton, itibiyag mo. Saanin nanang? Umalayan, tinaminsan nga nagayatak itinapudno. Umalayan tinaminsan nga nakariknahak, iti panagsagaba. Kadyaktun kaya't pag nga maulit ti panagsagabak, nga nalakam ko tinapalabas. Saan kanton nga gayat? Saanin? Di mo ko na hindi ta anak, ubing kapay. At da pala kung daway mo nga gragsak. At da pala karbengam nga gragsak dito lubong. Timang sagrap iti ragsak nga awan ti bumalbalet nga liday ken panagsagaba. Ni Apo Diyos lahing ti manging kedeng nanang. Ket no kas pagarigan ta may kanak tupet kung daway. Idaw-dawat ko kinapo Diyos. Asapay ko ma, tasang kunto nga sagrapen pa itikas ti sinagrap ko. Sinagrap ko nga rigat kan panagsagaba, itinapalabas. Sapay ko ma. Iti agdama manong nemi ket nagbalinan nga naatap unay ti pusok kadagiti agtarigagay amang lukat. Uwen, taaddan po biyak manong. Ngemjak tula mo no anya talaga ti mapasamak iti biyak ko iti masakbayan. Nga dayta ti kang kanayon ko ikarkararag iti Diyos nga sapay ko ma, tasantun nga maulit pa'y dagiti nakana napasamak kanyak iti napalabas. Ti nabatpati nga naikwadro nga ladawan mi manong nemi kini Anton kiti so tinagbalin nga recuerdos iti biyag ko apakalaglagipak nga itinaminsan kadada Anton nga inayat ko itinapudno nga nangipateg met kanyak no pay saan na nga pinagtal na dayta nga ayat na kanyak ket no anyan tuman ti mapasama kanyak iti masakbayan alaket namin pinsan ngayon talag ko dayta kini Apo Diyos. Dito nga rin tipakasalita, manong, and thank you, ti anos mo nang ibasa. At sapay kumanta, dapat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan tibiyag, karigiripadak nga nagbuya. More power to your program, manong. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, Mildred. Thank you, matking nga Mildred, ting ka paragsurat. Buray mo dati pakasalitaam. Nga nakiasawa ka iti na dungo ididamo, ngem nagbalin nga narangkas. Alagat, sino nga tari kita nakarelate? Sino nga kita ad asawa na nga naranggas? Aki kita tayo tumanin turbigat. Salamat po.